Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Gateka Esther. Uyu mukobwa mwaramukunze cyane nka DJ Brian ku mbuga nkoranyambaga. DJ Brian muramuzi DJ Brian ari gukora akazi katoroshye cyane mu kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi. Numu DJ we na DJ Bisoso. Donc DJ Brian muramuzi. DJ Brian abantu benshi baramukunda. Numukobwa wirwanyeho ku rwego rwo hejuru. Ni nkubwira ngo numukobwa wirwanyeho ubyumve guturuka mu buzima bubi bwo ku muhanda yarangiza akaba afite ikigo gifasha abo bana donc bari mu buzima nk'ubwo nawe yabayemo, kubagarurira icyizere, kubahereza ibyo kurya, kubashakira imyambaro. Donc wumve ngo numukobwa wirwanyeho kandi ufite umutima abantu benshi bakunda. DJ Brian amakuru ari kumuvugaho bimeze gute? Murabizi ko inkuru zacu zibanda ku like no kuri entertainment, tuvuga no kuri entertainment, kuri lifestyle, uburyo societe ibanye, uburyo abantu babayeho. Donc ibintu nk'ibyo nibyo twibanaho hano kuri Shadow 250 TV. DJ Brian mukunda kuri ubu ngubu bimeze gute ku mbuga nkoranyambaga? Dore ko atorohewe habe na gatoya nyuma yuko DJ Brian ubugahanda bivuga ngendeye mu kwezi kwa kane amakuru yagiye hanze nyuma yuko ahuye n'uburwayi. Reka mbivuge gutya kugira ngo nze kuza kuba natangira iyi nkuru hanyuma tubande muri iyi nkuru. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo 2024 hagiye hanze amakuru avuga ko DJ Brian ari mu bitaro i Kanombe. Amwe mu makuru yagiye hanze doko abantu benshi baragiye baramusengera baravuga mana DJ Brian umufashe, agasohoka amavideo avuga kari bumare kwiseta amasaha 8. Benshi bakavuga bati mana koko urengere DJ Brian ave kwiseta amahoro. Ibinyamakuru birandika, inshuti ze abantu benshi bamukunda baramupostinga bavuga ngo Imana ibane nawe. Amwe mu makuru yagiye hanze icyo gihe yanagiye hanze ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko DJ Brian uburwayi afite ari ukugabanya ngo niba ngo ari igifungo sinzi ngo ibinure byinshi ngo byaje ngo bisaba ko ku gifu donc abagwa hanyuma ibyo binure byinshi bakabikora. Benshi batangira kuzana inzoga ngibiki ngira ngo murabyibuka DJ Brian. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu DJ Brian yatangaje amakuru avuga ko agiye kongera kubagwa bwa kabiri, agiye kongera gukorerwa operation ku nshuro ya kabiri. Anavuga ko mu by'ukuri agiye kubatizwa. Baramubonye yarabatijwe. Donc abantu benshi batangira bakuvuga bati mu by'ukuri nibyo ni byiza kwiyegurira Imana, kuba yaragukuye kwiseta amahoro ni byiza ko ubatizwa, ntabwo wabaho nyine utabatijwe. Ibintu nk'ibyo abantu benshi batangira kuvuga bati mu by'ukuri kubatizwa DJ Brian Imana yagukuye kwiseta birakwiriye. DJ Brian hari amafoto yagiye hanze ya mbere agaragaza uko munda asigaye angana. Abantu benshi aya mafoto ajya hanze benshi batangiye kuvuga DJ Brian reke kudufera, DJ Brian reka twutubeshya, reka gukoresha application, reka. Donc wumve ngo DJ Brian nyine wumva abantu baravuze bati DJ Brian yamangana gutya. Ngira ngo DJ Brian wenda mbere wenda nsubiye inyuma ho gatoya, wenda amwe mu makuru n'ubundi abantu bawibwisaga bavuga bati mu by'ukuri DJ Brian areke kutubeshya, DJ Brian areke rwose kwirirwa avuga ngo ibiki agiye kwibagishanya ababyeyi. Aya makuru yaravuzwe ngira ngo ni n'amakuru yahakanye ubwo yakoranaga ikiganiro na Murungisabe ku Isimbi TV. Ngira ngo bamwe baravuze ngo agiye kwibagishanya ababyeyi, abandi bakavuga ko ari ukwibagisha inda ngo igabanuke. Baravuga ati icyo ndwaye nzakivuga mvuye kwa muganga.
ayo niyo makuru. Ibaza abantu bakavuga ngo DJ Brian nta kindi kintu agiye gukoresha, agiye kwibagisha nyababyeyi. Abandi bakavuga ngo agiye kwibagisha inda. Ngira ngo murabyibuka, ntabwo nibuka konseri DJ Brian yigeze gukora, arangije ari yambaye niba agasengeri niba nakabistre niki, hari akantu yari yambaye bigaragaza inda, ku buryo icyo gihe DJ Brian yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bavuga bati umukobwa ufite inda imeze gutya, bamwe bagatangira bavuga ngo n'ubundi byo binavuze ngo amayoga ngo ibiki donc abantu nyine bakavuga. Mutanyumva nabi ngo ndi kubishinja Brian nk'abantu mwe. Am reporting, ndi umunyamakuru, ndi kuripotinga ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo nkubwire ngo ubu ngubu bimeze gute. DJ Brian kuri ubu ngubu ari kwibasirwa ku rwego rwo hejuru. DJ Brian ari kwibasirwa ku rwego rwo hejuru bitewe n'ukuntu asigaye angana, aho abantu benshi bari kuvuga ngo DJ Brian yakoresheje ikintu bita sajari, yibagishije inda kugira ngo ajye kuri taye, kugira ngo abantu ntibazongere kumuseka ngo yanda, ngo dore ngwiraruda ngo rungana gutya, ngo dore. Mbese ubwo wumve ko abantu bari kumwibasira ku rwego rwo hejuru bitewe no kuvuga ngo DJ Brian koko nawe yibagishije inda. Bamwe bakavuga ngo ese iyagwa kwiseta, abandi bakavuga ngo koko. Nk'abantu mwe birarenze cyane. Gusa isomo nge ndi gukura muri ibi bintu nuko abantu ni nta munoza. Urumva yagize inda, abantu barasakuza bati DJ Brian ati mbega inda afite mwokagira Imana mwe. DJ Brian inda irimo ibiki, uzashyiramo ibiki? Bamwe bati wagabanya amayoga. Hanyuma yigiriye ku bitaro bati n'ubundi ni ya mayoga buriya bari kunywa. Kuri ubu ngubu inda bamukoreye operation mu bitaro. Ngo ngenda byita uburwayi, nge ntabwo bizi niba ari ukwibagisha gusa. Nyine urabibona ko DJ Brian yarahindutse, yagiye kuri taye. Gusa bamwe bari kuvuga ni byiza, abandi bakazana ibyo byakera. Naribyo nakubwiye ngo abantu ni nta munoza bitewe n'ukuntu uyu mukobwa DJ Brian ari kwibasirwa. Bavuga bati nawe ntabwo twari tuzi ko ushobora kujya kwibagisha, ushobora kujya kwigabanyisha inda. Bamwe bakanavuga bati mu by'ukuri hari ibintu bihari, gukora amasiporo, kurya ibiryo bihari ku buryo ushobora mu by'ukuri gusubira kuri taye atari byo kwibagisha. Wumve ngo abantu ABCD ku mbuga nkoranyambaga hari n'abantu bari kuvuga DJ Brian wagiye kwibagisha hehe? DJ Brian akaza kabasubiza ati burya ndumva uri kubivuga ngira ngo urabibajije nzi ngo urahazi. Wumve ngo DJ Brian ari kwibasirwa ku rwego rwo hejuru. Ndasoma ibitekerezo uko biri kugira ngo soze. Hari ifoto yaje kuza kuba yashyira ku mbuga nkoranyambaga, arangije ngira ngo yanditse amagambo aho yagize ati I'm blessed. Hari abagize bati bamwe bashyiraho imitima. Hari undi wagize ati wari nigagiye kuvamo crash bitewe n'ukudo uburyo DJ Brian ari fit ku rwego rwo hejuru. Nabonye akavideo ejo bundi Murungisabe yashyize kuri Instagram, sinzi imyenda yariho yigera rwose, avuga ngo ibere ngo ibiki ngo ryarahagaze. Nyine wumve ngo abandi bati ariko uyu mubazi ni umuhanga kabisa. Bamwe baseka cyane, abandi bavuga bati DJ Brian koko nawe ibintu kabidukora iyo ukoresha sport utibagishije. Hari undi wagize ati uko tuzasa ni kurerekanwa. Abandi bakavuga bati DJ Brian ntiwadutenguha inda yacu itangiye. Bati inda yacu yigarure. Ati nukubera iki nda twari tumenyereye DJ Brian, ni gute ushobora kuyijyana cenyenge inda yacu twari tuyimenyereye?
donc ni ibitekerezo byinshi DJ Brian ari kwibasirwa. DJ Brian wumve ngo ibitekerezo mwabantu wenda ari ngese ko wagira ngo inda babagishije ni yanyu ati raturaberewe Brian. Uyu nuwasubizaga ibitekerezo by'abantu bari kugenda donc basubiza cyangwa se batanga ku mafoto ya DJ Brian ari ku mbuga nkoranyambaga ati sha umudigi waragiye ameze nk'akabwa kagahigi kasho. Ibi ni ibitekerezo ndi kukugezaho wumve ngo DJ Brian ibi ni ibitekerezo birira test. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari gukomeza kugaruka kuri sajari ya DJ Brian. Ndi kuvuga sajari niba yarayikoresheje, jewe nzi ko amakuru mfite nuko ari uburwayi, ntabwo nzi ko niba yaragiye kwibagisha cyangwa se niba ari ibindi bintu yakoresheje. Jewe meruka ari uburwayi, bari kuvuga ngo DJ Brian ararwaye agiye kubagwa mu kwezi kwa kane. Izo nkuru nazikugejejeho. DJ Brian nyuma yo kuva mu bitaro ari gufata utuntu tw'utubuto, izo nkuru nazikugejejeho. Nayo makuru doko ahari ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari kwibasira DJ Brian bavuga ngo DJ Brian inda yacu uyigarure. Donc bari kumwibasira ku rwego rwo hejuru. Reka nsoreza ngaha, ndabakunda cyane, nitwa Shadu, mukunda DJ Brian ndabizi. DJ Brian agira umutima mwiza, zikuganira, arabasetsa cyane, avuga ukuri kwinshi, ntabwo aguhereza. Donc abantu benshi baramukunda, bakunda uburyo DJ Brian aganira. Rero ndibutekereza kuri buze kuza ko watugeze igitekerezo cyawe. Ese urabyumva gute nawe niba ukunda DJ Brian? Sinda yanyu ayigarure cyangwa murabona sa neza ari fit? Ngenge ndabona uko ameze gutya ari fresh, bushizeho yarafite nyine yarabyibushye cyane mu nda, ubona ari binure, donc ukabona ntabwo ari fresh, ariko ubu ndabona ameze neza. Sore janga uduha igitekerezo cyawe. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu Top 50 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.